Hello, hello, and Lep welcome pozdrav everybody. in dobrodošli vsi We skupaj. are coming to you live from Javljava Slovenia, se v and živo that's iz some footage that Pregeet Slovenije took earlier in today. malo prej So, danes welcome je everybody. Pregeet naredil We posnetke, ki are ste jih ravnokar videli. a little bit jet lagged. We've just Lep pozdrav arrived vsem from skupaj. Costa Rica Malo še and trpiva it's zaradi almost a časovne 2-day razlike journey med to get Slovenijo here. in So Kostariko. 2 dni sva potovala. it's so nice just to finally Sem relax in krasno se je connect with končno everybody. spet So we'll give a sprostiti minute in se for everybody povezati to z join. vsemi vami. So Še nekaj sorry, trenutkov bomo welcome, počakali, welcome, da se nam and vsi just let us know pridružite. our audio sounds Počasi vas bomo good začeli so pozdravljati. far, so good. Zapišite, če je zvok v redu. Hmm. We got kind of a crazy mad rush to get ready for this. Zelo sva hitela, And da sva se we're just pripravila sending a na message tale to Branka, who's our prenos. translator for the Zdaj Slovenian language. pošiljava sporočilo I'm gonna go Branki, catch up ki on je some songs. naša tolmačka So, whilst za we're slovenski getting all this, jezik, kar Sandri bomo dali Saying telefon, da jo sounds bo great. So, hi, hitreje Linda from poklicali. Italy. Živijo Linda iz And Italije, Hannah pa from Hanna Denmark. iz Danske. Yay. Ifrat, yes. Ifrat je z Michelle nami, Castro, pa Mišel much love Castro, to you. veliko Happy ljubezni birthday. pošiljava, vse Beverly najboljše, Allen pa Beverly from Allen UK. iz Združenega Johanna kraljestva, from Johana iz Amsterdam. Amsterdama. Everybody. Jutta from Dobrodošli, Germany pa and Juta iz Nemčije, Veronica from Veronika Czech iz Republic. Češke republike. Yay. I can feel the energy Že as čutim people are really vso to connected. energijo, ko se ljudje Fila from povezujete. Spain. Fila je iz Španije. So, as we've always been doing in the Tako kot to vedno počnemo v naših programih, postajamo superzavestni in prehod v praznino. Vas prosimo, da se samo z namero povežite z vsemi drugimi udeleženci okrog sveta. Energija je res čudovita, zdaj sem začutil, kako se je ukrepila. as much as possible when we're on these live streams Kot se le together, da, ko smo v see if teh you can skupnih hold prenosih your v živo. intention of being in this energy as much Poskrbite as za to, da ste čim bolj prisotni s Joan svojo from energijo. Z Sedona, nami je hi, Joan and iz Rita Sedone, from živijo, pa Mumbai, Grita iz Bombaja, India. iz Yes, Indije. welcome everyone. Dobrodošli Esther vsi from skupaj, pa Indiana. Ester iz Indijane. Energy from Michelle Kidd. Mišel And Kit Jamal pošilja from energijo, pa Trinidad and Jamal, Tobago. Trinidad in Eugenia is Tobago, here. Eugenia je z Coming back nami from in pošilja Portugal. ljubezen z Eugenia was just in Portugalske. Costa Rica with Eugenia je bila us. z nami ravno And kar v she and Kostariki. Barbara, I don't know if they're here yet, but they're on Z their way. Barbaro sta na poti. She Oh. just said love from Portugal. Očitno smo Yeah, dobili so, pozdrave kar iz Portugalske, kjer se zdaj And nahajata. Martha from Brazil. Pa Marta iz Brazilije, And Flane from Denmark. Yay. Good pa morning from South Danska. Australia. Good morning Dobro from jutro, nekdo pravi iz Okay, Avstralije. so Dobro, torej. All right, yeah, let's just take a moment, really bring our presence here. Bodimo zdaj talking prisotni. to I'm us. talking to Yeah, myself, I talking to guess. you. Mislim, Ja. da s tem nagovarjaš kar naju So, dva. Ja, nagovarjam This tudi live naju. stream, we're going to V be tem doing a prenosu global v živo meditation. bomo naredili So stay svetovno tuned, meditacijo. Zato because we're gonna ostanite start by uglašeni, kind of kajti setting začeli the bomo stage tako, da bomo by telling you a postavili little bit about what energijo, happened in Costa Rica, tako because it da was vam bova kind of na kratko povedala, kaj se je dogajalo v mind-blowing. Kostariki, kajti It to was je bilo beyond naravnost anything osupljivo. that's ever happened Onkraj before. vsega, kar smo And the doslej reason for doživeli. that Razlog was za to pa je, a month or so da before, was it? We connected with mislim, a da friend, je David, bil, who's a physicist, da sva and se pred some of you kakšnim might have mesecem seen the povezala z Davidom, interview ki je and the talk that fizik. David gave a while Nekateri ago ste videli with tudi us. intervju And he discovered z the nama, Stargate by ki accident, je so to vključeval speak. tudi njega. David je And the povedal, da guides je showed him po the naključju, And he was če lahko curious temu rečemo and naključje, odkril he found a zvezdna channel vrata. from Alcazar David and he je was blown naletel away na because the way kanalizirano that sporočilo Alcazar Alkazarja described quantum in field to ga je res is almost preplavilo, word for kajti word prevzel ga je Alkazarjev opis, kaj je kvantno polje. In točno z istimi besedami so Elohimi njemu opisali kvantno polje. In Elohimi so seveda
tisti, ki bedijo nad projektom Zvezdnih vrat Stargate in Elohimi, so nas povezali. In tako sva bila oba res ganjena in prevzela naju je ta naša skupna povezava. In tako se je odločil, da se nama pridruži na gori Šasta. In kanalizirano sporočilo, ki je prišlo skozi naju oba, je bilo, da je zdaj čas, da se ustvari tako imenovani kvantni generator. In David je ustvaril 3 različice tega. In možno jih je vstaviti v majhna in v velika zvezdna vrata. In s tem se ustvari izjemno močna energija, ki ima več različnih načinov delovanja z nami. V Kostariki pa je bilo res nekaj izjemnega. Pridobili smo torej nek template, nek načrt za zdravje in dobrobit. Energija je bila zelo nežna, obenem pa močna in je omogočala transformacijo. Z Jules že toliko časa delava z zvezdnimi vrati, ampak tokrat je bila energija res nekaj popolnoma drugačnega. In ko sva prišla iz te delavnice, sva lahko začutila, ne vem, kako bi to opisal, ne moram reči, da je bila energija popolnoma drugačna, ampak poskus opisati, kaj se je dogajalo, predstavlja velik izziv. Kaj se je torej zgodilo? Najprej smo v 4-5 dnevih zgradili to energijsko polje, potem pa je David kanaliziral Elohime in vodil nas je skozi to aktivacijo. Bili smo dosti bolj sprejemljivi, kot je duh mislil, da se bo zgodilo. In tako smo dobili ta template, ta odtis, načrt za popolno zdravje. In tako se je zgodila poravnava s subatomskim nivojem v naših celicah. David je to opisal, kot da se je zgodila koherenca v kvantnem polju, ki nam je omogočila povezavo z vsemi višjedimenzionalnimi aspekti, z našim višjim jazom. To je naš intuitivni portal in informacijsko polje duha. Po aktivaciji pa je Alcazar podal kanalizirano sporočilo. Energija je bila tako zelo močna in sporočilo je bilo v biti to, da smo pravkar preprosto spremenili pot, po kateri lahko hodi človeštvo v prihodnost. Torej, ta nov načrt, nov odtis za zdravje in dobrobit je bil izredno otipljiv in ena od teh dodatnih pridobitev te izkušnje, vodniki namreč tega res niso pričakovali, je ta, da se za nas ustvari energijsko polje, ki nam bo omogočilo, da se bomo lahko povezali z drugimi aspekti sebe. Tekom let je Alcazar predstavil več aspektov, ki jih imam jaz, to je poveljnik galaktičnega poveljstva, pa zmaj in potem še simfonija. To je bilo šele zabavno, kajti to je bitje vode, bitje morja. Vsi imamo torej različne aspekte, ampak lepota energije, ki pa zdaj prihaja, je v tem, da bo za nas dosti bolj preprosto odpreti se za vse te aspekte. In tako se bomo lahko začeli zavestno povezovati s temi svojimi aspekti. Tako kot je Elohim to opisal, je naslednje. Prvič je ta predloga, ta osnova prišla na Zemljo in na subatomski ravni nam je zdaj to na voljo, to pa prej ni bilo mogoče zaradi vseh interferenc na Zemlji, ki so tu že tisočletja. Kaj pa je zame tako zelo izjemno, je to, da kot prvo ob kanaliziranju Alcazarja sem se v telesu počutila popolnoma drugače, kot sem se kadarkoli doslej dobesedno v celem mojem življenju.
crescendos or like openings Ti happen, where vrhunci pri suddenly delu z my veznimi body will vrati feel se feather-light, dogajajo my spine in will moje feel more aligned, telo se počuti and I'll feel like this kind lahkotno, of hrbtenica weightless, je like, poravnana in scamper up a čutim, mountain kot da sem v effortlessly breztežnem feeling. stanju in da bi lahko During kar Alcazar's poletela na channel goro. last time, it was Tokrat like, pa je instead med of kanaliziranjem feather-light, my Alcazarja, body was as if namesto it was like a občutka, da sem kot clear, peresce, crystal clear moje telo lens. dobilo občutek, Like it kot da felt je kristalno absolutely čista lupa leča. Prav transparent, absolutno and there was like a transparenten pure je bil ta presence občutek, with me kot da that gre felt za čisto prezenco, absolutely neutral and was čisto like prisotnost, ki je like bila basically like popolnoma nevtralna. it's impossible to describe. Nemogoče je But to that's number one that opisati, impressed me. I was ampak like, to je wow. številka 1, And number kaj two me je that impressed res me prevzelo. is Brigitte and I Številka left 2 from pa je Costa Rica at sledeče. 3 S in Brigitom the sva morning ob our 3 flight took off. zjutraj We had a full poletela day iz travel Kostarike. and Potovala driving sva before cel that. dan, driving še for- prej pa we sva literally- vozila. it took us 10 hours to get Torej to the hotel. dobesedno sva potrebovala 10 ur, da sva Okay, prišla but sploh do letališča. actually, there's this, Ampak like, beautiful feeling dejansko in our bodies that was like je bil v najnem telesu občutek, ki je bil kot nek si. A sense of aliveness Ja, that was so nek different. občutek Yeah, so živosti, it's ki je like bil tokrat something popolnoma drugačen. profound happened. Nekaj res globokega whatever se je this zgodilo activation is, in it's karkoli že unlike je anything ta that's aktivacija, ever been lahko through. rečem, da je to nekaj Before. And the third thing that popolnoma happened is drugačnega kot kadarkoli the kind of doslej pri felt delu sense z from veznimi within of vrati. being Tretji way more občutek pa je connected, bil, exactly as da sem David se v has sebi described, počutila the dosti bolj povezano, information točno tako, kot je just being opisal there and almost David. feeling like Informacije people so would bile pass na me in the dlani. airport Zdelo se and I mi would know je, exactly what kot their da inner state was. gredo ljudje mimo mene na Almost to the letališču, level of, pa točno čutim like some njihovo kind of notranje energy-based stanje, telepathy, not like kot da gre knowing their za thoughts, but knowing their telepatijo na feelings. osnovi energije, ne da poznam njihove So misli, with ampak all prepoznam that njihovo said, polje. Ob we're here vsem today povedanem to prepare smo for what's danes next, skupaj because we zato, have da the se Global Stargate pripravimo Gathering, na which to, is kar je starting pred on nami. Friday, Kajti v September 9th. petek, 9. septembra, začenjamo And svetovno we're srečanje expecting zvezdnih vrat Stargate. In pričakujemo something else to come Well, through. nekaj Alcazar said drugega, that Costa Rica was a da bo preparation prišlo skozi nas. for what was Alcazar going to je happen dejal v here Kostariki, in da je Slovenia Kostarika with this priprava za to, much kar se bo larger group. zgodilo pa v Sloveniji, ko bo Unfortunately, skupina we dosti couldn't get a večja. hotel with the room big Nažalost, enough, but nisva so we mogla limited to 300 dobiti people, večjega which is prostora v why we hotelu. really wanted Največja to have dvorana sprejme everyone around the 350 world ljudi in to je tune to. in, Zato to vas come onto the vabimo, live da se stream. nam Now, I pridružite realize pri that for prenosu some v of you, živo you'll be sleeping širom or working, sveta. but Vem, da boste the nekateri energy and the takrat, ko bomo recordings šli v that živo, hundreds of people spali ali said, delali, if you ampak na meditate stotine to it, ljudi je it's povedalo, just as če powerful. meditiraš ob And posnetku, we je just energija listened enako before we močna. started here to part Preden of sva the danes recording začela from ta Costa prenos, Rica, and sva it just poslušala carries this del incredible posnetka iz energy Kostarike, with it. ki nosi v sebi We to wanna give you izjemno a energijo. meditation in a few minutes. Čez nekaj And we'll call minut upon that energy bomo just to začeli z give you a bit of a meditacijo taste. in poklicali bomo to energijo, da jo boste lahko okusili. But the reason that we're coming on Razlog, today is zakaj to se really oglašava encourage you to danes, pa je v tune tem, in, da vas res vzpodbudiva, da se oglasite, da začutite, če je to nekaj za As far vas, as we're concerned, da we se nam want this to pridružite go out nadaljavo. to as many Kar se people naju around tiče, the world, želiva, da because se we're bo gonna be continuing to that svetovno incredible srečanje energetic. dotaknilo čim So we'll be večjega števila bringing ljudi, in kajti the ustvarili bomo energies that izjemno created energijo. this Prinesli template bomo for energijo, health and ki wellness, ustvarja and wherever to you are, podlago za meditate to the zdravje recordings or be in with us dobrobit, live kjerkoli and že allow ste. that template Privoščite si to te come to posnetke you. in poslušajte just in meditirajte in totally dovolite, da bo mind-blowing. ta energija prišla k vam, kajti gre za nekaj res osupljivega. So, I'm excited to hear from Alcazar about what's next. Komaj če čakam, Someone is kaj bo asking povedal everybody the Alcazar. same. If there's anybody on here who was there Nekdo and you'd like zdaj to share your sprašuje, experience in kako the so se chat, počutili we'd love to drugi, hear ki it. so bili morda But prisotni yeah, I v mean, Kostariki. people are having Vabljeni ste k incredible besedi preko experience. We haven't talked to klepetalnice. them since that workshop, but I would be very Sicer curious to see what the po lingering delavnici effects še are, nisva because imela the priložnosti lingering se effects pogovoriti from z this seem to udeleženci iz be Kostarike, greater than ampak anything I've zdi se, experienced da before, for je sure. Yeah. zagotovo Well, someone's učinek asking te for the link to delavnice sign up for the zelo live stream. močen. So, Nekdo zdaj prosi it's za povezavo, da se prijavi na te prenose iz Slovenije. Zdaj bomo objavili ta naslov. Yeah.
Lahko se boste prijavili so you can na go to that page and see Alcazar gave a channeling through Prageet and strani about Stargate what they're in expecting. But I potem think it boste might lahko na Well, the spletni thing strani is, prisluhnili because the tudi guys sporočilo expected Alcazarja o tem, much kaj vodniki less pričakujejo. from Costa No, naj Rica. povem, da so Now vodniki od they're dogodka v expecting Kostariki a huge pričakovali dosti influx of manj, energy, kot se je potem zgodilo. so that we Zdaj will pa be že sharing lahko that pričakujemo Costa Rica ta energy, močen pritok energije. bringing Z in vami that bomo template podelili and then to energijo iz moving on Kostarike to what- in no potem idea to what, nadaljevali moving on to the next step. z naslednjim And one of the things korakom, that o came katerem through se mi pa Costa niti Rica sanja was ne kaj that bo. Med drugim this energy that we worked with all week was smo v shared Kostariki with the dobili morphic field of sporočilo, humanity. da se je energija prelila v And Alcazar morfično said, polje all those človeštva in people Alcazar je povedal, are da vsi open tisti enough, ljudje, ki so dovolj odprti, even though they weren't part of that če tudi niso experience bili or not del te even part of the izkušnje Stargate oziroma family, niti niso bili those del people družine that are open Stargate, enough to tisti, receive ki it so dovolj will odprti, receive da bodo to this new sprejeli, blueprint bodo for health, dejansko sprejeli to novo kodo za vitality, zdravje, aliveness, and a vitalnost, deeper živost connection in še globljo intuition, povezavo the voice z of your vašo subconscious intuicijo, z glasom vašega So- superzavestnega jaza. I wish there was a better word than excited. Želel bi si, da bi Unbelievably lahko excited izrazil s about kakšno the drugo potential besedo to that's navdušenje. being drawn in, Neverjetno, prepared for us. izjemno navdušen sem So, nad tem, Let's kar see what je Alcazar has to pripravljeno say. za nas. Pa poglejmo zdaj, kaj nam bo povedal Alcazar. oh. So if you've been part of the Costa Rica retreat, Če and ste you're bili with torej us, z nami v I know a lot Kostariki, of people are still traveling and stuff, but vem, share da a comment or two. še vedno veliko ljudi Okay. potuje, ampak če je vendarle kdo v tem trenutku z nami, nam napišite kakšen komentar. Beloved friends, Predragi we are with you. prijatelji, mi smo z Wherever vami, you are on kjerkoli this že beautiful ste earth, na tej čudoviti zemlji. that Vedite, we can connect with you da through se the lahko quantum field povežemo z vami in this moment of now. skozi kvantno polje v And so tem we ask and trenutku invite each one zdaj. of you just In to ask zato inside vas for the prosimo energy in of the vabimo, earth, the energy of da v life to sebi come up into your prosite, body, naj into your energija energy Gaje vstopi v vaše telo in energijsko For polje. the energy of Gaia. Kličemo energijo Gaje and just allow the earth, the in samo consciousness of the earth, dopustite zavesti connect with zemlje, da se poveže z vami. In a moment we will do a meditation, Čez nekaj but right trenutkov now bomo we would naredili invite each one meditacijo, of you ampak to ask for an zdaj etheric prosimo stargate vsakogar to od come vas, down da around pokličite you. zvezdna vrata, naj se spustijo in vas obdajo. Of an etheric circle. Kličemo eterična Just zvezdna vrata. imagine or visualize, In samo sense, predstavljajte si, feel vizualizirajte, zaznajte the in consciousness of začutite the stargate zavest responding to you. zvezdnih vrat, kako se odzove na vas. Be inside your etheric stargate. Bodite znotraj svojih eteričnih zvezdnih So, vrat. You have heard the excitement of these two. Slišali and how ste, kako touched they navdušena were sta ta dva in kako through ganjena sta, Their experience. kako globoko Costa ju je Rica. ganila ta izkušnja v Kostariki. As they have said, this was a Kot sta preparation povedala, for that which we je wish bila to to share priprava za in this tisto, your country of Slovenia kar and vam želimo around the ponuditi v tej with vaši each and deželi every Sloveniji one of in you širom sveta. In to je participating za live vsakogar if od you can, vas. Za tiste, but ki also, boste z nami v if živo, that is not če lahko, possible, then če pa to ne bo participate mogoče, through the potem recordings and boste lahko meditate poslušali with us posnetke in the in recordings meditirajte takrat order z for nami, this ko poslušate template posnetek, to come to you zato, also. da se bo ta So, predloga, how is this working? tako da lahko zasidrala tudi za vas. Collaboration between these two Kako to deluje? and this beautiful Sodelovanje physicist med tema David dvema in tem čudovitim fizikom Davidom
new technology was created, Pomeni, which we will be sharing da je bila in skupaj Slovenia. ustvarjena nova It is tehnologija, an ki jo bomo amplification predstavili v Sloveniji. of the Gre energetic za of okrepitev quantum field. It is difficult kvantnega to polja. explain To je simply zelo how težko this functions. na preprost način obrazložiti, kako vse to deluje, ampak v osnovi je bila ustvarjena energija, ki bo posredovana. Omogočila pa vam bo, da boste kot posameznik začeli izkušati kvantno polje in praznino čistega potencijala, bolj čisto in bolj jasno. These devices work on a subatomic Te level. naprave delujejo na subatomski ravni. This is the level far To je raven, beneath your physicality. ki je dosti Very globlje basic od vaše building fizičnosti. blocks of To the so osnovni gradniki It has fizičnega. created the opportunity for a more Ustvarile pa so se clear možnosti za your bolj own self, prefinjeno, bolj the body, jasno to povezavo your z vami subconscious samimi v self, the telesu, real you, z vašim to superzavestnim jazom, amplify resničnim your ability jazom. to sense and In tako se respond to okrepi vaša your sposobnost, intuition. da zaznavate in se odzivate na svojo Allow intuicijo. a stronger connection In when tako you are lahko ready dovolite to the other močnejšo aspects povezavo, ko of ste your vi superconscious pripravljeni, self z drugimi aspekti vašega that exist in superzavestnega other jaza, ki dimensional obstajajo v realities drugih simultaneous to you, dimenzijskih realnostih, ki These obstajajo other istočasno kot vi, ki have ste been tu. aware of you, Ti drugi aspekti se because you are zavedajo one of their vas, aspects. kajti vi ste eden od But njihovih you in aspektov. your humanness, Ampak vi v svoji simply because of the človeškosti, nature of the reality preprosto you have zaradi been living in, narave realnosti, v for kateri you živite, it was extremely za difficult, if vas not je bilo impossible, torej izredno connect težko, če ne to these celo other nemogoče, aspects of self. povezati se s temi drugimi That aspekti can change sebe. now To pa with se these new zdaj energies. lahko spremeni s temi novimi energijami. We said at the end of Costa Rica, Ob after koncu final Kostarike smo energetic, rekli, which drew po in končni this energiji, template ki for je health and well, potegnila to kodo za zdravje which drew in in dobrobit, these energies, ki je pritegnila vse te which energije, have dissolved the conflicting ki energetics so that have raztopile prevented konfliktne these things from energije, happening. ki so vam in the past. preprečevale v preteklosti, da bi se These vse to lahko generators zgodilo. Torej and ti the guides generatorji from beyond the West in have made it vodniki possible for an iz sveta uplifting onkraj of tančice, your potential, vse to je omogočilo, da se povzdigne vaš potencial, da se okrepi vaša sposobnost, da doživljate razširjeno realnost. more of a conscious In to vpliva na creator vašo sposobnost, da postanete bolj zavesten ustvarjalec svojega življenja in imate večji vpliv na to, kaj se vam v We življenju cannot dogaja. stress Ne moremo strongly enough dovolj močno the poudariti, of kako as many people as possible pomembno je, experiencing da this čim več upgrade ljudi, kot je le možno, energetic doživi to nadgradnjo uplifting energijskega of polja, your ki ga potential. imate. S tem se povzdigne The more vaš of potencial. that can receive this Več kot template. vas je, ki lahko You will be sprejmete to creating kodo, in the morphic field a močneje stronger boste and ustvarjali stronger v morfičnem support polju for še others močnejšo around the world podporo za vse who are druge ljudi searching okrog for sveta, a higher level ki of truth, iščejo who are searching višjo for a raven higher resnice, level of ki iščejo experiencing višjo in raven their daily doživljanja in izkušanja So v svojem beloved, vsakodnevnem življenju. we hope In these few tako, words preljubi, upamo, can trigger da an lahko excitement teh nekaj besed and a v vas desire vzbudi to be one of the navdušenje few in željo, can receive da these boste energies. eden od peščice ljudi na tej zemlji, ki Are you boste ready? sprejeli te energije. We hope Ali ste that you will pripravljeni? be joining us Upam, for these days upamo, in da se nam Slovenia boste pridružili v to teh allow naslednjih yourself dnevih v Sloveniji,
da si boste dovolili of that izvedeti which you truly več are. Okay. in spoznati več tega, kar ste. And so, beloved ones, we invite you to In take a tako, deep preljubi, breath, vabimo vas, to da truly globoko feel the vdihnete, air as da v it resnici enters your začutite lungs, ta zrak, ki to vstopa feel v the air vaša around pljuča, you, on your da skin, začutite zrak, ki je to okrog center vas, yourself in your na inner vaši koži, being. da se osredotočite v For, vaši beloved notranji ones, it biti, is kaj your ti inner preljubi. being that is calling Vaša forth notranja bit this je upliftment tista, ki within self. kliče It is your inner being po tem that can notranjem receive vzgibu this vas, da se povzdignete in tako lahko because you sprejmete far more than you have realized to spremembo, kajti vi in ste the dosti body več, kot se zavedate v until telesu. this moment of now. Do The tega way that you can trenutka actually zdaj. sense your reality Način, kako lahko and resnično the way zaznate that you can svojo sense what realnost is in beyond način, kako your lahko physical zaznate, kaj je is onkraj due vaše for an fizične upgrade. realnosti. Vse to čaka This na beautiful nadgradnjo. hotel Ta that these prečudovit two are in, hotel, called v the katerem Ripley sta ta dva, Balance Hotel. se imenuje And it is Ripley named Balance after a Hotel. beautiful man from Switzerland Imenovan pa je po who came to čudovitem this gospodu iz location of Švice, Bled ki je in prišel order to heal v ta his kraj body. Bled, zato da And bi this one, pozdravil Julianne, was svoje looking telo. at their wellness In center, Julianne which is si je exquisite, ogledala by the tudi way. wellness center, ki je mimo But grede she rečeno saw this naravnost man has a ekskluziven, saying ampak every naletela je na sense citat that we Ripleya, have, ki pravi: vision, vsi čuti, hearing, ki jih imamo, all the vid, senses sluh, enter vsi our čuti body and vibrate vstopijo v naše our telo body. in ga vibrirajo. And the synchronicity in that moment, In sinhronost v was tistem like, trenutku je bila because this izjemna. is Kajti what we have said through this one Julianne could prav be occurring. to smo že povedali over skozi these Julianne, days. da se bo vse An to dogajalo v upliftment teh of your dnevih. sense To organs, an povzdigovanje upliftment vaših of the čutov, higher vaših dimensional organov, connection points that each povzdignile se bodo and every vaše one točke, of the physical povezovanja. organs of your body has. We have said Tudi the pineal and vaši the pituitary fizični organi together. imajo Their te higher točke. function Rekli pa smo is že your tudi, biological da je stargate, više for delovanje example. vaših dveh žlez, češarike So, in beloved hipofize. ones, can you Naprimer, sense da je to celoten sistem, ki deluje še na višji a ravni. moment to imagine Preljubi, ali lahko what it would be zaznate v tem trenutku to experience this to svojo reality predstavo, kako far bi more bilo, vividly če bi lahko with dosti bolj infusions živo of doživljali higher to dimensional realnost energy that are z always infuzijo available. The beyond is not visokodimenzionalnih somewhere else, energij. it is Svetovi onkraj tančice niso nekje drugje, ampak so This is what we čisto are povsod. inviting you to In prav v experience. to vas vabimo. Vabimo It vas is an v to izkušnjo. adventure. Are you To ready? je We pustolovščina. are going to Ali give ste you pripravljeni na njo? A taste, Zdaj a pa vam preparatory ponujamo energetic okus, feeling of občutek. oneness. To bo And so we are pripravljalno going to energijsko invite polje each and every one of enosti. you In zato zdaj simply to vabimo close vsakogar your od vas, da preprosto samo relax, zaprete oči go in inside. se sprostite. Pojdite vase. And feeling again the energetic In of the ponovno začutite earth and energijo your zemlje etheric stargate, in vaša surrounding you. eterična zvezdna vrata, ki vas obdajajo. and asking inside now V sebi pa for a zdaj strong prosite 12th dimensional energy field za in močno your energijsko etheric polje 12. dimenzije So v we call vaših for a eteričnih strong zvezdnih 12th vratih. dimensional energy field in Kličemo all the močno etheric energijsko stargates. polje And if you have v not done vseh so already, eteričnih zvezdnih visualizing vratih. the stargate In če structure tega še niste naredili, surrounding si you, zdaj predstavljajte anchoring strukturo zvezdnih this vrat, kako vas higher obdaja dimensional in consciousness. kako se sidra ta zavest iz višjih Very dimenzij. good. Zelo and dobro. as your stargate activates, starts In to ko se send vaša zvezdna vrata very aktivirajo, gentle začnejo energy žarčiti around zelo you. mehko, nežno energijo, ki vas obdaja. So just feel, Samo začutite. just feel. Samo začutite.
just feel. Samo začutite. And so now, beloveds, we In ask tako each zdaj, and every preljubi, one of you prosimo vsakogar od vas, for the presence of the Alcazar da group prosite za prisotnost skupine, in a far Alcazar. stronger way. naj A pride deeper k vam connection with še you. dosti močneje, So we are calling for naj the se z vami še presence globlje poveže. of Alcazar, In the tako group zdaj of kličemo universal masters. skupino univerzalnih mojstrov Alcazar. Just invite them to come In closer, samo povabite jih, naj pridejo še bližje, naj vnesejo še več svoje prisotnosti k vam. come Alcazar, Bring more pridi presence. bližje, bodi še bolj prisoten tukaj z nami. Now, each Zelo one of dobro. us asking inside In zdaj naj vsakdo od for the nas v counsel sebi of the Elohim pokliče who oversee the angelski Stargate svet Elohim, work, and ki also bedi nad delom zvezdnimi vrati. this Prav scientist, tako pa this bedi physicist, nad whom we call tem David. znanstvenikom, nad And tem so we are fizikom calling z for the imenom presence David. Elohim, In council tako zdaj of angels. kličemo angelski And svet just feel Elohim. In samo The support začutite, is coming to you. podpora prihaja k vam, Lovingly, gently, ljubeče to in each and nežno every one of you k čisto who are vsakomur od meditating vas, with us ki in this meditirate z moment nami now. v tem trenutku zdaj. And so we ask each one of you, In tako To zdaj ask prosimo vsakogar od both the vas, Alcazar group and the prosite Elohim, tako to bring skupino a taste Alcazar in of the Elohime, energies that naj these two vam have tried to describe. prinesejo občutek Just za to ask energijo, for a ki sta jo ta taste. dva poskušala opisati. Just a taste Samo da boste to of these, what we okusili, will call prosite Costa za Rica to, energies. These energies tako that were imenovano created energijo by a Kostarike. dedicated group Naj pride k of vam about energija, 80 people ki jo je ustvarila predana skupina 80 slowly, udeležencev. increasing Sedeli their so connection skupaj and their awareness tekom celega of the tedna, quantum field, krepili svojo povezavo in zavedanje o kvantnem polju, that place of in pure zavedanje potential. o globini And through praznine, their ki je prostor čistega intention, potencijala. In they preko njihove allow namere so so much omogočili, to occur. da that se we je could zgodilo bring toliko forth vsega. This In template tako smo lahko unesli to of kodo, health to podlago za zdravje to in anchor dobrobit. it, to In to actually kodo bring it smo into lahko the zasidrali very DNA. in jo of each dejansko individual. unesli v DNK We will talk zapis in more vsakega detail udeleženca. about this during Bolj these podrobno days bomo of the to Slovenian razložili event. v dnevih So first, svetovnega srečanja v Sloveniji. we invite each In and tako every one of najprej, you, preljubi, ask vabimo inside čisto for the vsakogar od energy vas, da v sebi prosite za blue energijo zone of Costa Rica, for that modre area cone is a place where Kostarike. people live Kajti to območje je prostor, kjer ljudje živijo praviloma več kot 100 let. In tam je zemeljska energija, ki je res čudovita. Prosite v sebi, kličemo povezavo z energijo zemlje v Kostariki. In začutite to energijo, ki je kot hrana, ki je vitalnost. Morda boste zaznali, da se Gaja odziva na vas. In zdaj povabite povezavo onkraj časa in prostora z energijskimi polji, v katerih vsi čudoviti udeleženci skupaj s skupino Alcazar, Pragitom in Julien, vsi povezani so ustvarili to energijo in tako zdaj kličemo energijo, ki so jo vsi omenjeni izkusili v Kostariki. And this energy In ta energija is very subtle, je zelo and perhaps prefinjena very different in morda from the je energies zelo that you have drugačna felt od through the energij, Stargate
ki ste jih začutili preko dela It is z an veznimi energy vrati Stargate v comes very preteklosti. slowly and To je energija, integrates ki prihaja zelo with počasi your energy field in very se gently. zintegrira z vašim energijskim poljem zelo So do not nežno. expect a big rush of Zato ne energy, pričakujte more a velikega gentle dotoka energije. infusion To je bolj nežen of spoj energy energije, into your energy field, ki vstopa v vaše then into the energijsko physical polje in potem vstopi v vaše fizično telo. as Samo this subtle zaznajte current from the quantum field ta nežen tok iz kvantnega to polja, your beingness, ki prepoji the vašo bit. newness. S Feeling to the subtle svežino zaznajte into the vibrations. to nežno sproščanje v vibracijo, ki prihaja. You have heard us say many times, there is nothing to do. Velikokrat smo vam že And so right rekli, now, da ni there is treba nothing početi prav to do, nič. nothing to In v try tem and feel, trenutku simply ni treba being delati relaxed nič, niti se and ni treba allowing the truditi, da bi kaj softness začutili. to Samo permeate your sprostite se being. You do not in have to dopustite, do da ta anything. You do not mehkoba have to try preplavi vaše to telo. receive it. Just Ni se vam be treba as truditi, relaxed as da bi possible. kaj sprejeli. Samo bodite čim bolj sproščeni in energije se vas bodo dotaknile, pa če jih zaznate v tem trenutku ali ne. With what is. Samo bodite s tem, kar We je. are caressing you with a gentle, Božamo subtle vas energy field. z nežnim, prefinjenim energijskim poljem. Zelo dobro. When we gather in Slovenia with hundreds of people Ko se bomo physically present, povezali we v will start the Sloveniji, activation process ko bo nekaj 100 of these ljudi quantum fizično generators. prisotnih, bomo začeli z This will aktivacijo teh build kvantnih generatorjev. over these days In together. to We will bring bo v teh in naših for skupnih all dnevih present, še either naraščalo. or present with the recording. In vsi, We will ki bring boste in fizično prisotni ali pa boste z nami preko this posnetkov, blueprint za vse bomo for prinesli to novo and kodo wellness. za zdravje And in as dobrobit. that blueprint or that template In is brought into your energy field, ko bo ta it koda will transfer unesena to v your vaše very DNA. energijsko polje, se bo prenesla So, v what samo is this vašo template DNK. exactly? Kaj pravzaprav pa je ta Within koda, ta your podlaga? subconscious self, within the V vašem real you, as we superzavestnem so often jazu, call it, v vašem resničnem There jazu, is kot temu this pogosto template rečemo, obstaja for your particular ta body, zapis, which ta your koda subconscious za self vaše is konkretno telo, ki ga holding. With drži the energy vaš field superzavestni that we'll jaz, be creating z together, energijskim poljem, ki ga bomo ustvarili it vsi will skupaj, enable your energy bo of the human omogočeno, self da bo to vaša gently energija vibrate vašega človeškega in a way jaza that it is nežno even more zavibrirala, harmonious tako with da your bo v še superconscious dosti self. večji harmoniji z And vašim then superzavestnim The jazom. Elohim In will be potem transmitting an energetic bodo Elohimi that starts poslali energijo, harmonize ki bo začela on this subatomic level, poravnavati na subatomski ravni harmonizing the energies which have in Energije, the past prevented you
ki so vam v preteklosti preprečevale, da bi šli zelo globoko v izkušanje širše realnosti. In ko boste torej sprejeli to vibracijo, to prilagoditev od Elohimov in drugih vodnikov, ki delajo z njimi, ko boste to sprejeli, torej, bo koda, ta podlaga vašega superzavestnega jaza, lahko prišla v vaše energijsko polje in se prilagojeno vgradila v vašo DNK. To je mogočen proces. In ko je enkrat zasidrana v vaši DNK, bo počasi delala z vami, da se bo lahko začela fizična poravnava s to novo kodo. To je darilo, ki še nikoli doslej ni bilo dano človeštvu. Stanje na vaši zemlji, stanje človeštva zdaj na nek način vibrira tako, da vam lahko prinesemo to energijo. V preteklosti so tisti posvečeni učenci, ki so prehodili dolgo pot preko zahtevnega usposabljanja tekom več let. Ti so lahko sami dosegli to stanje, ta prostor. A šele sedaj, zaradi več let dela z družino zvezdnih vrat Stargate okrog sveta, vas je šele sedaj dovolj tistih, ki kličete svoj višji potencial. In tako nam je zdaj dovoljeno, da vsem vam prinesemo to darilo. In ko vibrirate v tej novi frekvenci, jo boste potem lahko podelili družini zvezdnih vrat Stargate okrog sveta in jo poslali v morfično polje človeštva. In kot smo že rekli, bo to omogočilo tistim okrog vašega sveta, ki bodo odprti in iščejo, hrepenijo po višji resnici. Ti bodo lahko začeli sprejemati to kodo, kajti dovolj vas je zdaj, ki boste vibrirali s to kodo v vašem fizičnem telesu in vašem energijskem polju. Vi ste tisti, ki boste omogočili dostop tisočim okrog sveta. In ko bodo začeli tudi oni vibrirati v tej novi energiji, bo ta prehod na vašem planetu še pospešen. Vsem tistim, ki so se zbrali v Kostariki, smo že rekli, zdaj ste spremenili usmeritev poti, po kateri hodi človeštvo. Vi ste zdaj spremenili smer poti za človeštvo. In kaj to pomeni? To preprosto pomeni, da ste skupaj dali človeštvu priložnost, da se pomakne v enost, stran od kontrole, odločenosti, ki
You are bringing in the oneness. trenutno dela zmedo na planetu. Vi ste tisti, ki vnašate So, enost. beloveds, In tako, hear our preljubi, words. Feel the energy and prisluhnite the našim intent. besedam, začutite to energijo We are in wishing for namero you za temi besedami. to accept this Želimo gift from Spirit. vam, da bi Because you are sprejeli ready. to darilo duha, And in zato receiving ker this ste gift, pripravljeni. you become a gift. In s tem, ko sprejmete vi to darilo, postanete sami darilo za celo človeštvo. And so, beloved ones, we invite you now, In tako, preljubi, bring your focus, vas zdaj vabimo, your awareness da svoj to your fokus, own svoje energy. zavedanje usmerite v svojo lastno energijo. Breathe into the body, Vdihnite v telo, consciously, In just with the se intention zavestno to povežite. every cell. Zgolj z vašo namero se povežite z vsako And if you celico wish, you telesa. can tell your body, In če želite, Get lahko ready. svojemu telesu we poveste, are in pripravi se, for an awakening, čaka naju We are prebujenje, for a journey to čaka higher consciousness. naju popotovanje v višje zavedanje. Humanity in the past V has preteklosti struggled to attain se je the levels človeštvo of trudilo, consciousness da bi doseglo that can ravni be zavedanja, simply with your intention to receive them. ki so zdaj na infused voljo zgolj z directly vašo namero, da jih beyond. sprejmete in neposredno This pridejo is k an vam invitation. iz sveta onkraj tančice. To To je achieve klic, to je povabilo, Your highest da bi potential dosegli vaš It najvišji potential. potencial. that will be delivered not To je just in this potencial. coming workshop. No. Ki vam bo It na is a voljo potential ne le that na tem dogodku, ki je pred vami. as it To is je delivered, potencial, connects you to an upward ki vas spiral, poveže connects you to a taste s potjo navzgor, enlightened ki vas consciousness. poveže And s that tem taste občutkom, kaj je razsvetljena draws zavest. you In ta higher and občutek, higher ta zaznava vas expressions potegne of vse višje in višje izražanje sebe. So, beloved ones, In are you tako, ready? preljubi, ali ste are you pripravljeni? ready to merge Ali ste again pripravljeni, into the da se love, ponovno spojite powerful field of z oneness ljubeznijo, z močnim change your poljem enosti, ki lahko spremeni vaš And that is svet? why we are Vi here ste delivering this in message zato to smo you, tukaj. calling In zato forth vam posredujemo your to superconscious sporočilo. self to Ko be pokličete expressed svoj through your superzavestni jaz, humanness. da se izrazi time preko vaše around. človeškosti. We invite you to be passionate Vabimo about vas, the potential that is being offered here. da To allow your strastno intention and your pristopite k passion potencialu, to ki je na dlani, so that da you are like a dovolite, sponge da se spojita soaking vaš up the namen in strast, that we tako will da be boste sharing with you. kot goba usrkali vse to, kar vam bomo poslali. Our message is simple. In tako, preljubi, Join us. je naše sporočilo preprosto. Pridružite se nam, bodite odprti, sprejmite Live to preobrazbo in wellness in zaživite in this v zdravju in dobrobiti that you v tem are čudovitem currently telesu, existing in. v katerem trenutno obstajate. As you do this, you will be upgrading In your ko life boste to naredili, experience. boste nadgradili And svoje izkušanje When življenja you return in preljubi, again in the new body, ko se boste ponovno you will vrnili be v novem vibrating telesu,
boste vibrirali. Že od samega rojstva z naravnost, izjemno energijo, ki bo ekskluzivna, s tako ljubeznijo, ki je v tem življenju še niste izkusili, in ta ljubezen bo vaše naravno stanje. Čas je, da preobrazite svoj svet. Začnite pri svoji osebni preobrazbi. Do vaše prisotnosti in odprtosti čutimo globoko ljubezen in hvaležnost. Hvaležni smo za vaše sodelovanje v tem čudovitem razširjanju družine Stargate širom vašega sveta. Mi smo z vami, vedno smo z vami. In tako je. Wow. Okay. So, just very slowly and gently, just bring počasi in nežno se zdaj vrnite v svoje telo in če čutite, da bi želeli napisati kakšen komentar, bi res rada videla, kaj ste začutili. Moja mama pravi, pripravljena sem in čutim, kaj je pred nami. Skupaj bomo zajadrali in poleteli. Ne vem, če je tudi zdaj z nami že kdo, ki se je udeležil dogodka v Kostariki. Če ja, želimo slišati kaj o vaši izkušnji. Maureen pravi, bila sem v Kostariki, sprememba je velika. Spet to čutim, ko sem vaju zdaj poslušala. Potovala sem dolgo časa nazaj v Avstralijo in veliko časa porabila pri menjavi letov na tej poti. No, tudi naju je osupnila ta energija v vsem tem kaosu letališč. Vsa ta zmedena energija ni imela pomena. To lahko opišem kot nek si, prisotnost in res dostopna višja zavest. Takoj, ko se potopiš nazaj v zavedanje, te spet preplavi ta občutek. Piše tudi Linda, vrnila sem se iz Kostarike ravnokar, veliko sinhronosti se je že zgodilo, dosti več kot prej. Življenje je bolj lahkotno in to je zame nekaj novega. Hvala, prenesite mi še več. Krasno. Michelle pa pravi, po našem poskusu prenosa v živo iz Kostarike je dolge ure samo strmela v oblake. Janice pa pravi, tudi ona je bila v Kostariki, pravi, povezana sem s seboj in s kvantnim poljem na globok način. Bolj čisto je vse in nova svoboda je to. Krasno. Kako se torej počutite v tem trenutku? Nekdo piše, otipljiva energija, ki te kar premami. Debra Lem pravi, čutila sem, da mi vibrira krona in še vedno vibrira. Viktorija pa pravi, toliko življenj sem čakala na ta trenutek in izjemno me navdihuje ta priložnost. Ja, vsi vede ali ne vede smo čakali na to. Linda pravi, taka lahkotnost je v mojem telesu.
feel I am ready to transform. Džanja pravi, čutim, da sem pripravljena na preobrazbo. Amazing. Leslie in Mount Shasta saying I'm sitting in front Leslie of na the gori mountain Šasta pa pravi, with a deep sense of sedim knowing pred this is what I've been goro waiting for. z globokim Time to celebrate. občutkom definitely time to vedenja. celebrate. Na to sem dolgo čakala, zdaj je čas, da to proslavimo. Ja, res je čas, da to proslavimo. Pa še nekdo, ki vodi delo z zvezdnimi vrati, pravi, bilo je naravnost fantastično, začutila sem otepljivo to energijo modre cone in energija že deluje. Hvala lepa. So lots of really nice comments. Thank you all. Veliko je res krasnih komentarjev. Najlepša vam hvala vsem. Yeah. Veliko komentarjev se Thomas is zdaj saying he zliva. wishes he could be there. Homis pravi, da si želi, da bi bil lahko z nami. Saj si lahko, Tomas. Saj ravno v tem je ta magičnost. Pri delu z Alkazarjem in zvezdnimi vrati in vsemi vodniki je dovolj, da ste z nami preko posnetkov. In če ne morete biti z nami v živo, pa bodite preko posnetkov. Ljudje so doživljali preobrazbe zgolj s tem, ko so meditirali o posnetkih. Ne delajte nič drugega takrat. Podarite si to, da ste samo prisotni, medtem ko poslušate posnetek. Udobno se namestite in samo uživajte, ker stvar deluje. Yes, indeed. Very interesting from Lipke. Such a powerful meditation. Lipke Never felt pa anything pravi so strong zanimivo, before. tako That močna feeling of meditacija, breathing as občutek še one. nikoli doslej ni bil tako močan, čutim Yeah, that občutek, feeling da of smo breathing eno. as if we're one. Ja, I ta felt as občutek, well, kot and I da believe dihamo that kot is actually eno, that je subatomic nekaj, kar sem zaznala alignment. tudi Maybe jaz the physicists in verjamem, da describe gre it za as if subatomsko on a poravnavo. subatomic David, level there are fizik, je these to opisal sine kot, waves. da na He might be subatomski able to get him ravni to imamo explain te it, but valove. that they have been Morda kind of like nam bo the- on sam the lahko to peaks and the razložil. valleys have been Na nek slightly način misaligned, and gre it's za kind of created a distortion in the te connection. doline in And vrhove, what ki the doslej niso Elohim were bili delivering poravnani. was this realignment, Elohimi so that every pa so time nam zdaj omogočili to novo that's a poravnavo. connection Torej point. vsakič, ko pridemo do So- nične točke, je to točka povezave. Yeah, In I tako think naprej. That to me, like, I believe that may even be part of that sensation. Sama of oneness verjamem, and breathing as da je one. to morda del te Gail občutka, was tega also občutka with us from Costa enosti, Rica. kot da She's dihamo kot saying, eno. Tudi "Wow, Gail je bila z energy nami v flying Kostariki in so pravi, strongly, wow, non-stop." energija teče non-stop tako zelo močno. Wow, cool. So someone's asking for the link to sign up again. It's Stargate. Nekdo prosi za link ponovno, da se bo povezal. Popeljali vas bomo tja. Wow, so many comments coming in right now. Toliko komentarjev prihaja. Kasneje jih bova morala Mark is saying, "I'm prebrati. buzzing all Mark over." pravi, Yay. po celem telesu vibriram. Ja, to je res povabilo, da vstopimo v ta pretok. To je 5-dnevna dolga delavnica, začne se v petek 9. septembra. Pri teh daljših delavnicah, ko boste dobili posnetek, lahko poslušate, kolikor hočete, kadar hočete, ampak kaj se zgodi? Energija se okrepi in gre skozi vse te pretoke. There are these openings that happen that are just phenomenal. And so In fenomenalna odpiranja se tu zgodijo. Če čutite klic, da bi bili z nami, potem je na voljo res ugodna možnost, da si privoščite te posnetke, zato ne oklevajte, naj cena ne bo ovira. Tu smo torej v hotelu z imenom Rickley Balance Hotel, kjer imajo vse te šestkratnike, ki predstavljajo sicer čebelje panje in so velik navdih. Nekdo pravi, ko smo začeli, je bilo moč čutiti energijo, ki je pulzirala v mojih venah, žilah, v nogah in vse povsod po telesu. Na Zoomu smo imeli na voljo tudi tolmačenje v živo. Najlepša hvala našim tolmačem.
listening. Yeah, to our Through participants. Še poseben pozdrav pa vsem tistim, ki nas poslušate. Ja, torej vsem udeležencem lep pozdrav. 6 of our interpreters Imeli here pa with us bomo in the hotel in Bled, 6 and the others will be joining tolmačev z nami on v Zoom. živo So, even if you v are hotelu, drugi pa bodo z joining with nami translation, please sign up through the preko Zooma. correct Če link želite for your language. tolmačenje, You can vas find them vabimo, all da se on prijavite preko ustreznega linka za vaš stargate.live/renewal. There's a list of all jezik of our languages. in Yeah. našli boste na spletni strani Okay, tudi spisek so- vseh jezikov, ki bodo na voljo. I think we're about to bring this Dobro, to a torej. close. Yeah. Mislim, da bo zdaj čas, da zaključimo s tem prenosom. I'm just feeling this incredible energetic support. And that's also one of the things that Čutim has to changed for me izjemno energijo since Costa Rica. podpore. is this feeling Tudi that to the je guides med are so drugim much nekaj, kar se closer. mi je spremenilo od Kostarike. Čutim, Yeah. koliko Somehow, bližje which so zdaj probably means vodniki that I'm opening up a little better na nek than I način, did kar verjetno before. pomeni, da se jaz malo bolj odpiram, It kot really is sem se unlike- prej. it is unlike anything I've experienced in the now Ja, 10 to je years res I've been nekaj, doing kar je Stargate. popolnoma drugače od So, at some vsega, point kar we'll sem probably izkusila v release zadnjih authorized 10 channeling letih, and odkar after delam that z Zvezdnimi activation, we vrati. will be releasing the Costa Verjetno Rica je k audios temu as well. botrovalo tudi Don't wait. kanalizirano Join sporočilo us for the Alcazarja. Slovenia live Ne stream. čakajte Get on this na ride. posnetke Kostarike, It's going vskočite na places. vlak in se Um, pridružite. So, we have one more Naročite from a se na participant, posnetke Karen, dogodka saying, iz "Yes, I was Slovenije." in Costa Rica. Karen pa pravi, So powerful, ja, and I tudi jaz simply sem bila v don't feel the Kostariki, same. bilo je res močno Healthier, in better, preprosto growing se wellness čutim feeling drugače. inside. Bolj sem zdrava, Pluto boljše se and the počutim in transmission čutim, was kako v energy meni change. še narašča vse, kar je dobro. In Yes, it was so energija te powerful, modre we've cone already se je res booked mogočno zlila vame in for čutim next year. We spremembo. want to go back there again and Ja, share that komaj že incredible čakava, da se bova naslednje leto vrnila energy tja of the earth. in spet Very doživela special to frequency. izjemno, čudovito energijo Zemlje. Tam je frekvenca res posebna. Oh, cool. Michael Joseph's feeling an unexplainable change that's taken Michael place. tudi pravi, da čuti Oh, neopisljive hi, Jen. spremembe v zadnjih see you nekaj again. dnevih. So, Lep pozdrav, we love you lepo te je all. spet videti. We're so excited to be on this journey Vse with vas you. imava rada in neskončno sva navdušena, da sva z vami na, vsem, na tem popotovanju, da smo vsi skupaj, da lahko stremimo k najvišjim potencialom za delo z Zvezdnimi vrati. To je res potovanje Okay. največjega navdušenja Much doslej. love. Take care. Dobro, veliko ljubezni, bodite Look forward dobro, to sharing this velik with you in a objem couple of days' vsem. time. Veseliva se že, da bomo skupaj čez nekaj dni. Adijo.